Суспай селлях Кытайга 6 миллион бар боллағына Монголияға 4 миллион бары биллер. Онтон сақа селегер сүйіз ағауынчы сылғы бары ағылар. Сылгыл бәйіне кені доробиетіттен бұхатчы тұтылықта, оныға сақа чонайдары берт сұтыртағыта пробио аз жиден саңа биологическай эбіліге оңырын тағардылар. Бүгін бігі бұ эбілік тұтыла кәстек бет күнделей береге күнді көрәтшім соргу дүгөй болуқтын. Күнделей бейді көрәтшілергер үте күн болын, бүгін бейге Жукускайдағы Тыға Айсуатын научный Чинчер институт өркен тұрабыд. Бейге бүгін сылғыға ананың ғылы бұд, пробио аз жы ден әбілік тұғынан кәстек бет. Мен атты бар Марфа Павловна тұрар. Үте күнінен? Үте күнінен. Сыспай селләғы етәтшілерге олыс тұғалақ препараты тағар бүкірде. Түхі кемнәқ үләғыт тағыста йонна бұ тұқ тұғалағай. Бұл болағына ферментный кормовой добавка, саңан ғолдан тағысты. Кені болағына действующий вещество икки саңа бактериялар, штаммдар, касулеттен, онна тағыттан ылылы бұд бактериялар. Тымнақ бактериялар болады, ұпсайынан тоқтақ химическай хастава ген соқ болады. Қайдақ бұғылақты қоңғылалар, онда кені түгі тұғалықтағай. Кені болағына бұл сылғы организмгар кирен ферменттері вырабатывайдыр, очоғын бактерияларын бәрәдіктір, куған бактерияларын өлері, рүшуейдерін әлбәттер. Тоғынна білі ағын бұхарарығар көмілігір, оның білі ұяғына ген ұлатыр. Қасылла олаға дей бұл? Бұл болағына те бактерияларын көрді хүні әрді хағалан бұда, бейгі лаборатория бұд опсайынан тухалақ бактериялары көрдөөһүнүнөн жарыктанар. Онна ол бактериялардан арағынай препараттары, пробиотиктары. Опсайынан бұл сылғы сөйі мекеге құрдық болады организма. Әте синеде, олейін кенегліге ме тухалақ маңды препараттар нады болалар болады. Бей сылғыттар бұд, сөйі көрәтшілер бұд түйе туғаналары әйгі үлелер бітінен қолыру, әйгі лабораториялар оңғылдан тақсы бұд препараттарынан. Отон в основном сылгыттар вакцинаны лаллар, республика коневодческое хозяйствода лаллар. Онтон пробиотиктар боллана боннине сахабакти субтил ден пробиотиктага тибит, онон начойдук тутталлар этилер, сөбүлүллер этилер. Кене боллана лекарственный препарат эте. Оны билеген бола бихи кормовой добавкага бу көһөрө аджабыт. Аналог канан баран бактерията атын. Бұл именно кормовой добавка исследования тағылында где-то 5 сыл болу. Бактериятыттан сағалан. Онтон бұл аспыт сылға боллағана опытная бразия оңғылуыда, бұйыл боллағана тух оңғылуына. Опыт производственный сылғыларға. Ол инне боллағана бактерияларын өсі болан баран, атын бактериялары төхөлері рәбдей, антибиотика кытта хайдах мандык сыгын харавитиден лабораторный, она токсична на лабораторных мышах итылды бута. Марфа Павловна тоғы чөпчү туртас оны тетағы микробтарын етуғанды гыды? Отон биге әлбәқ микробтары тоқ бар жекай кылттан тақайсуатын кылларыттан, растениеттан барытыттан, онда самай күштәқ биологическое свойстволақ бактериялары мандык бартын талан. Олихин бу самай күштәк жайылақ дембет именно бу икки штаб. Трене үчен дон маны төл бага тахарагаты күнгө холобра би субъекттар бит элбактар булады, холобра тоттары гынактырына качер кых барды. Пока боллагана бу билен производственный элбак төбөгө быйыл ыдыктак бит, широкое испытание ден аттанар. Ол кенеттен боллагана Россельхознадзорга утверждение барыхтан регистрацияланалик. Ота регистрацияланбытын кенттен элбак таксын. Бихи лаборатория биттер опсая 6 кихилелер, онна бу 2 аспираннак бит, эдер ученыйдар. Ота онна научный руководительдер бит баалар. Булат Михаил Петрович. Сөп билгенде эдер ученыйдар истекка. Альбина үте күнінен? Үте күнінен. Бәң тоғы өріқтақ қаны көрі ғалдар бекінен төлелі жағны? Мен бұл манда
агатуны битерен барамын килбитим. Ветеринарный факультет, ветсанэкспертизаны битербитим. Онна буманна үйрен хаджан үһүс сыл. Интерегне дүүлен. Интерегне. Жара бу олус кескиллер пробиотигин оран тахар бу кетти. Кинехан тох кыттыгыстакканы, тох составтагы бия кепсере. Бу пробиотик разработчиги болуын. Кыттыгыдагатта. Бу пробиотик бут боллагана сүрүнө ден овсяной тустах, овсяной отвар га оңголлубут. Кенияха болла ол овсяной отвар бутыгар 2 штамм бактериялар бутын үйнерен барамыт. Безотходная технология. Кинени уже готовый препарат курдук тут тохтарын сөп. Олата кини кимехалаганы сирге окка, онна сылгыга тохта кухагана горбат. Кухагана хол. Бу пробиотиге оңрогөр эйхаманна наставниктер баллар, опытта ученыйдар, доктордар баллар, кимнин үлестит? Мен научный руководителем Тарабукина Надежда Петровна, он Михаил Петрович. Не устроил. Готов ки хатан разработка лават. Элбех коллективынан эре маннага тарыка. Эхи колбрак коллективынан бар тустуспа тухтахытта сордактахып буларбы. Сордактар. Корогон мустака эми мандага аян тарыктакпын. Меха бу улахан опыт болар. Ол добавката эбилиге болар. Саха бакти субтил аналогын курдук болар, но эми бу манны кенеме камлеста овсяной отвардак болар синергия. Эми кене огор туалак ас болар. Бу талбыт штамнар быт сылгы хигер кирен аз бухарарга камлехер, онна патогенный бактерияны атчатарга камлехер, онна нормальный микрофлора бактериятын элбетер. Элбетер. Олата кене иммунитета Оғоғыттан сағалар бұлдар. Ота кене даровай боларғар көмілер бұлдар. Сөп, оны аял бәң жа өмекәңі бараңын бұл препараттарғын сылғыларға ерденген көрбіт, үстібіт, чинчибіт өккенде, оны көпсәрі бағалысты. Бастан бейі опыт бұтын, производственный опыт бұтын, корат аттығар бұл үз қатыңға сағала опыт, оны намылуғын партизан дәревіне тігер маймаға ден участакка. Ол кәнеттен сүрін производственный опыт бұт өмекәңі ол бұта. Анна Николай Тимофеевич Винокуров. Ырахан кыстык болла ден кені бұл бігі опыт тұророр бұты әрі білес біті, өңір бұта. Оны бігі бар бұл бұт. Оны 10 күн тұқары ағып бұт. Әбі бұл кормовой добавканын. Органнавыт сылғыларға тұту бұт. 10 күн тухары иһерди үппетен кенттен яһаннарын 10 күн кенттен убыппыт. Ол кенттен 30 күн кенттен убыппыт. Аны среднесуточный перевестара контрольный группаттагар 2 төгүл элбах тахар бута. Кинер бу тонор хахайства яһаннактырынан өшөйдү. Саха хергер тон Қайыстыларға ұяғынлара хоқ. Ойеттің маннық опыты тұрорарға рахаттарда. Тұтық үстен ер болады. Төхіне әппеттері қолығы ұяғынларға? Ұяғынлара хәтті 106 грамм. Среднесуточный привес тақы өтәхә. Әлбәқ тем болар? Әлбәқ болар. Контрольный группа өт, например, 306 әді. Чақчы дағаны чоғыны туғалаға білден тағыстаға дей. Бұл пробиотик, бұл қолыбыра білім әйгетігер, әйге чинчиер, ученыйдарға тоқ саңаны сонуны берер. Қолыбыра бағар әрді мәнік бедававкалар еме таққа жүбіл болықтырын сөпті. Кені саңата сонуны тоққа атары? Бұл кормовой добавка саңата кені питательный среда тыгар хытар. Бу питательный среданы бу биһиги бэбит айбыппыт, овсяной отвардах, он на натрий хлориттах, барстуйдугат тахана туз. Ол питательный среданан патент суруйбыппыт. Он на бу кормовой добавкага 2 штамм туттулар, ол 2 штаммыңа эме патент сурян заявка бербиппит. Пока билеген кәләлік, патымыт кәтәхәджі. Аял бәң тоғы өріқтәқіні, онда бұл әйіға мандық орын тағарағын әме опыты берір болады, әңістаниктарын кемнәқтірі? Мен бакалавр, магистратура тоғы суфуға бітер бітім, ен
биология направлениета. Биологка. Биолог пына. Онна атын аспирантура киревинде мен сыл турурумутум, онна буманна килбитим бу. Ветеринарная биотехнология лабораториягар аспирант. Атын бу бүтер битим мен аспирантураны. Үлән хөблүгүн. Хәбелә? Бу бастыгы препаратым болар чанлар. Мистик. Ата чөй күнди болар булади. Михаил Петрович бастан кирер бер ныргалбак научная статья бягатын көддөр бүтә. Патент бягатын көддөр бүтә. Атын жаннар үлеләрен көддөр бүтә. Михаил Петрович бәтә мен ныргалбак үлеләр. Бартын агын, хаян. Таманнык бу бацыл су телезден бактерия әлбах тохтарда хәбиттен. Тугала хәбиттен әлбах тохта показательләрдә күрүшү ту. Ферментативная активность тем бар, антагонистическая активность тем бар, антифунгальная активность тем бар. Чантоин бартын өйрәт тахната сылахар дип күр. Аны булады. Эги ага коллегаларгыттан өйрәндек кытны салгы биге бу сөйүт аспыт доровый болан төгөр өйрәлек кыт булады. Анан опытлар такты диген. Атрибуттар бастан пробиоден, атын пробиотическая активность тен тахыта ас тен сахалы ас еда, она жиден жидкая. Хаста опытный образец тахатывает пробиас П ден бара все ол порошковый это. А я онтон маны холбара кулунчук ен иен септу кас састак опсайнын сылгылар елдерин. Кандык бар сылгыен. Иен септа каччага хол. Аял кепсәни мактнабын әнүлегәр өссе элбәк чинчиләре ситигәре барау нәтан салгы биге ветеринарный наука доктора Михаил Петрович Нестроев санатын истекка. Сылгы кыһынырар. Тоҗи дакына игер бар микробтарын составы уларыян калар. Онна бири ас буарар микробтара агыйлар онна өлән калар. Оччан сылгы агылыгын буарак болар. Ол ен сылгырар. Onu bilemiz bihi iti tuhalak mikroplar bağlar. O tuhalak mikroplar fermentlere onarırlar. Beylere. Bu fermentler as buharar mikropları onaranta hararlar. Ol mikropları bihi bulanılanmıt kinleri elbeten onunla kinler hasta aptırır atanemiye hastavi even iti ve fermentney ağalık ebeligin onardı bud. Ол ағалық әбелігін оңырын бұд, еті білігін производственный испытание бара тұрар. Ол нер болдағына, оттан клинический испытание ден, олаты болдағына бастықы бұры болағының еті Винокуров Николай Тимофеевич қайыстыватығар өмекай оңырып бұд. Үрген сылғы оған сүйбе қонан баран топсан қалар. Onun bu evveligi bir bu yıl, şimdi 5 yılga orası Kosnadzorga ite emter, onda evvelik ağalıklar, evihet, registrasyon varlıklar. Olarak kanıtten производство taksallar. Onun bollağında bilgin o производственный испытание уже halatı men halaska bilgin sağlık putnamga onda men asında uluslarga usaldan onda. Onları тоже договорискенде бит, онта жол түмүгүнөн документ оңоран Орос Коснадзорга сыл бастыганларга үтүбедек некпит, онда же бу эбелик битен производствосын бебетигер бияка Орос Коснадзор лицензиясы бар. Биге бу дальневосточный регионга согатак терилте бит. Ветеринарный эмтери оңорорга лицензия албыт. Тасака сергер согатак болор билдер боллады. Onun itilebitin öşek engetek bit marine bitimdi. Ebelik ahalıkları öşe şühüge şivinyaga kurusaga. Olur bütün emi iti orası Kosnadzorga beren bit ötüye degen yapıt. İti biodobavka çoğalan saha sirinere sılgıtır barsa bolladı. Andık bağıra herge mikrop hastaba o da mikrobiyota gen nuçalıta tostuhunan. Saka suyuhun mikrobiyota tuhunan, kolmogor suyuhu kena tuhunan, simental kena tuhunan,
Онтон ол сементал саха селегер бар боллагана эме тухунан болар. Оннук же эме кеһи микробиота эме тухунан. Орин боллагана биги бандык же бу биги оңор будда бап кавытын туханың ден атын колобур сирге кырынсы тайгар этербит кушимай дак булышып оны же үйрәтә канада ол дойду га кандык микроорганизмнар баалары би микробтар бут онна жөрелдерди хокту ден чинчи барактак. Онто биоңор бут препарат бут билеген бебит доктор саха херигер баратагар барар ден это чокка биура дакастан турабыт. Канмовой эвиликтен ахалык эвилиге сүйүгө андык багарар ынакка даганы сылгыга даганы регистрация барактак. Ол регистрацияны би барар бит. Онан би билен атылы барапы сок. Би билен производственный испытанияларын оңорабыт. Онан ким элбэх ылгылаак хатыр уанча атчыгыятан алты хетте ылгылаак кихи бар боллагана ол ылгытыр буп боллагана би кинеха баска бере билин. Баска олан кини производственный испытание оңорор. Оны би кытайын көрөбүт. Онто биги пробалары лабыт. Оны куттармак мен бар сылгыбытын пузанадан сордан муңнан канылыктар эден би сагын исөйдүт. Тук бар микроб бар та хылгы сагыр бар. Ити биги сага бакту суптугул деп препараты 2 теңче хыллак оңоруп. 2 теңче хыллактан бу иллере хыллак кадылып ити препараты оңорамбыт. Элбек кийека, элбек хылгыка, элбек наксүйгө, сибиньяга барытыгар курусага кини бу препарат тухалага онна көжүштага ол жоннор билигинти зоодиганалар ол препарат бар доден оны бейекинеге бааран кепсияти бит. Саңа сүйрән кирбитинен саңа иддебил болар бытынан ити кормовой алык эбелиге ден оңолда. Ачоғана Михаил Петрович, тоқтағына химия әм пигін болбатақ кіне фермент не? Итинде бидde химический элемент соқ, бидde ғана туғынан атын соқ, инне туғалақ микробы балдар, 2 микроб. Ол туғалақ микробтары болдағаны бейге бейбіт Курчатовский институттен істергіп болу. Самай передовой Россияға, onun andaydığı bir передовой институт бар. Ол институтка büyük öğretmenlerdi bit. Onda ol институтка kirem deponирован ден олаты боллагана бу деңнәк портута хок микроб, onda тухалак микроб ден документнәк бит. Регистрацияны быел беге документы бу шүле 5 елга сылаңарадылы оңран берек бит. Онтан да 1-2 ыйнан ол түмөгө билдер. Түмөгө билине даганы сразу оңорпотунан барабыт. Олата аңгыскы көйүн эттен атыга бар болуга. Әп Михаил Петрович, әнтон бу сүйүнү сылгыны кытта үлелеһе хәҗер ки быгытынан ити ылды олорор регионнар бут, дойдулар бут, сылгыга аксаннарын еген этер касылгыла олорлор билен, ити Монголия болдун, Киргизия болдун. Так ити хеп тагы ити то биса сакайга сүйсө огон тыйча хылгылак. Казахстанга 2 миллион хылгы бар. Монголияга 4 миллион хетте үстегинче хылгылак. Кытайга 6 миллион хылгы бар. Ол эми билген үлдибит Монголияны кытары. Монголияга те быйыл көн бу октябрь айга барамыт. Производство терекине кепсадан келдебит. Ити производство болдаган тери бии мактанабыт. Беги халаячы бутер голова бутер Айса Сергеевич прямой поручение лак это нук терейн ден. Олин биокомбинат ден бар Монголияга, Азияга самылган биокомбинат. Ол биокомбинат билеген беги кабаркагыт ден мыт ден гырыны утарыңып баксына бутын оңоран эрер. Оннук же поручение на Казахстанга Алмата тагар бар куракка эми производство терилден хотыры миллионга киректак. Онда эми беги технология бутын Казахстанга быйыл бу
Мустарайга баран калдеппит. Эми онны баран договардан калдеппит. Онны билеген те оторутата болбут муньякка Министерство внешних связей эттилер Киргизияга эми по поручению главы оннук производство терилияктахтен. Оны бешүддагын йөребит, онда центр экспорта ден бар. Ол киннер командорунан эми бизнес миссия быгытынан Монголияга, Казахстанга, онда Киргизияга барактахы билген. Михаил Петрович, онтон кинилер итинник биодобавканы ен төһө оңрор оңктары биттери төһө туханаллары, туга хаталлары, кайдак элбетеллери. Биодобавкалар тустарынан бихеме Казахстанга кепсен көрдөбүт, онда Монголияга, Хомойгын онна хок. Олин отто билин 2-3 төмөк булактак, бастан ол вакцинабытын тааран баран. Онтон же атыныгар кирек биттен монголлар эметтилер. Сүддәгән тигелләр. Тойда кана булырын сүддәк улахан гырхан кыстык аспыта Монголияга. Элбек шөһөт бите, элбек кылгыл бите. Уны үдүлләр барытын эмегерганнан. Онто бе эмпит бары болдылар. Онтон элбегин сүдбе отут бырыгын быяктар эте. Онтон кинилер сылгыларын сөһөлөрүн элбэһенин кистелеңе туханы каччы көрүллөр ду, жарыктыначчы жон элбекту, хайда онда ахын төрүт ахы сыналылар болу ди. Не премьерин этекканада Казахстан. Казахстандар сылгыларыгар наа каналлар. Эти хабар кахыт аборт вакциналары баллар. Ол вакциналарга киндер субсидия көрөлдөр. Ол жөндөр бар. Эти препараттар башка берелдер. Ол туһуна бихеме тураса тибит. Ата билгенте кайбыптен эме Асен Сергеевич көмөтүнөн субсидия берилер болду. Самырдозны абортка бе вакцина орупут. Онун билген кайсылар бе вакцина бутун Министерство финансов республика кене катчы көрөн башкалар болдулар. Оннук жайты кабар кагыдырга ме вакцина орупут да. Окунан баран комой кайын заказ сок. Онда заказ сок быгытынан бе ите вакцина билген Казахстанга бара турар. Казахстанга бейлер вакциналактар. Окунан баран бе вакцина бут Казахстан вакцина нагар ордугун билдилер. Бе сына бут анарагын хына тагар почти кетөгүл ырахан, но кайсылар Казахстандар бе вакцина бутун заказсылар олдар. Тон ки ахалыгыттан болду. Тон монголлар, казахтар ити элбек сылгылак, элбек шөйлак боларын быгытынан бейлерин ахалыктан агылар. Онда кинлер агыр астара ити үйт ахалык. Кымыс эхеллер, элбектик. Сөйөнде элбек кымы эхер монголлар. Онда казахтар хепти. Онда ити кистомолошный продуктен дитиби колобур суараппатын курдугу ахалыгы. Тебейха белеген суараты сир ки коракка аксаннак булактак. Бейсектак бу суараты. Суараттен бу ферментированный продукт. Оата боллагана кихи куртагар кирен түргөнлүк бар, түргөнлүк иңер кине оннати бар микробтар onun oran tarallar. Bihemi ol etinde parayınca mölli hicabet. Kımıska mikrobnez kaskı diye nonguruput, bilgin sorakka nguru hicabet. O ata bollaganda eme bu sılangarıttan onu ütüyedegin nakputunda mikrobnez kaskı sorata kaydan oğulların sakalarga amanday hicabi süsten takkasıl oluran baramut ongurdubut. Onu çoğunda me onu производство taharan eme jonga тиете болды. Онан чөп кетаган монголлар эмети ковидыга улахандык каптар батактара ите ахалыктарыттан бара тулуктактай. Михаил Петрович, эти анны хаджин көрбүдүн болду. Каппыт ежегей кемпет курдук силдерди. Ите анны укта хаджалар, иччаттар эме укта хаджалар. Вот ите наачы ахалык инник ахалыгы беме орукпуну шебе. Отондан каптагаста. Тоң орукпу сугай тоеп. Бейха, оны оңырғы бейбіт үппіт нада. Баған абыттен дейеттен нойқы жона болыр бұғытынан бұл нойқы оңыр бұтын итеғайын. Нойқы қандағаны қоғаны оңыр бұт. Оны нойқы оңыр бұт үлетін бейғыт олық қотығар
кегнік туғана күт боллар, наға чөй бұ әті, очоғаны бағар, бейгі дұрбебіт дағаны, сүйебіт ақсаны дағаны, әлбән чөл олақтақ бұлық. Пробио аз Ж биологической эбилик туһунан кепсеттибит, кини составын, тухатын билистибит, онуха бу биологической эбилик сылгыһыттарга боско таргатыга тагыста эги интерьерге поллахытна Жукускайдагы научный чинчер институка билсекытын сөп, манан биһи бери биттимиктенер, күнделейгер көрсө хадери.